Trap Youth Council Sengkmi Hagajing Alam Uba Robert June Kharjarin President Mentakasngi ka Pratarik Unailar Araja Arpaulai Kilawan Banekendu Ayu Menteri Katanat Puli Puthi Jong Kajela Urakam Sangma Halor ki kaptu kani kimat kibede bat kapuli Puthi hapo Kajela Hagani ka jinglet Banekendu kaseng kala airu daga jingtho ha uba rakam ban donno asakawe ka State University hanong ba Shillong bat yakani ka kam nakaliang Menteri Katanat Puli Puthi Ulaong bakani ka kam kadang don hapdeng ka jingakran bat menteri rangba ka jela ukon rat sangma bat kumjuru bandra haka kabinet haga jingakran bat kilat pathai khobor nakaliang presiden ka seng uba Robert June ulaong baka seng kala dawaru ban penteri kam no ya ka Captain Williamson Sangma University kabadan hanong ba tura namar hadu menta kani ka University kampat la penteri kam kumta ka seng kala dawa no menteri katanat Puli Puthi ban penteri kam no wut ya kani ka University bat haba penteri kam kade bandon daka kampus hari kasi jantia kenang ban pensuk ikisam la pule nakaliang uba rakam ulay thu bayakani ke University kan sedang ban penteri kam no nadu usnam banwan kata ha usnam araja arpausau kaseng kalapan pauru hakmat menteri halor kajing ikisam la pule ke jela kiba pule hamanipur na kajing mi kajing akan arjat bandreu hakati ke jela ban pli akilat kelenti bakumnu kisam la pule kin omsep kapor kata banyakran bat kanehu yaki course kibaya hap na ke baki samla ki pule hamanipur mat kabanikom kabang nakaliang kaseng mila aida ka jingko mata kasi kalomba bandon no ya ka State University Sakawe po no ba silo ya kani kam nakaliang jong menteri jong ketenat Puli Puthi ulaong yang ba kani kam kadang don haka level ni keren ba chief minister ba kunjuru ba ke kabinet nomor ba Uang bahasa kalian rejim UI jumur berusaha ka idun kam dan Sakawiga University. Ka bentang ka baar ka ba mengingi la dawa na kalian jung election minister kelomba kuma pitip ka mekhlia menta kala don ya ka wei ka university ka bagi ka Captain Williamson Sangma University hati ya po nang ba ura. Tanpa hadu menta ka di ka university ka kelempat mereka. Ila dawa na kalian jung election minister dan penteri kamu udut ya kani ka university kalian sama but haka juga pon ila dawa bahwa penteri kamu kadi bendon ka kampus po kasi jen ke hilbuja nobly kan pensuk kumbalong ya kembus kumbakiwi ba ka embus ka headquarter ka don turah mereka regional office ka don sulong de kumjuru ngi kwa ya kani ka university juga jala ba ka off campus lani ka way na ki branch lani ka campus ka jungka lani ka office ka di benda ko basmi dina kalian jong election minister la kerja yang ini ba ya kani ka kampus misalnya kemud ka Captain Williamson Sangma University Shillong campus kan don but mulai itu ini ba akan next academic session Kemud la hajar sau session kani ke university kan sekarang mereka loong ba hajik pentre ban thung UVC bat ya ki PVC ki pro VC kin ka proses minta kali smart berpula ayangi kata ka assurance berarti kenapa senam kebaluan uang lah bisa kita rekam lo ya kani ka university bat ka Shillong lu kandon ya kampus lah kajong halor kani ka university bagaimana nanti ba menehi majumi ulah phone ni ki officer bende ya ka comparative study gap kabayan hera pada ke government berki government aided but ki private institution di ulang hale yang comparative study but ka government kadi step in membeli kelem jong kari India ki state government ki bopel ki la step in yang kan kani kakam kalau position usia sungkuh ada di follow up baru buat gaying ke syari bahakli lu jong kari India ru kala ayang kala rai ba government kala ban relate fees lada ka sarkar kamla benera kini ki college ki bopel kin syamjige ban penteri kam utam na ka jingdon lane khantam na ka jingthu ban penteri kam ya ke NP mita na kalian jong education minister ula inform ngi ba sarkar kan session sakumba aku saulani aku sanction post haki college ki community college bat ki college ki additional post lada pangru ba hot mumla kasi bandiarap ya barok ki college ka ko ri usa kin sale da ka kan fees
system nama boleh klaim ke jingarap jong college ni tu klaim ke jingarap jong sarkar ke college kan siam jige akan yang cepat pakini kam nila dawaru nak liang jong seng bandon ye kini ki CUAT center akas jela mo pio ki samla ki jong ki batho ye kini ki CUAT exam tam ki ba apply ya ka master degree ki yo ki haban lit sabar ki haban lit sha ki woi ki jela bat ka tu jing yo jing ti pro ka dei sisni asni shwa ki sanet itu jela ti kani kalau bu jing ti nila keren bala da kumno hot ni suggest ba la da kumno kan pha ba kin don mamang ki district ti ndrei nakalian jong minister ula dip ini buang ba haka next academic session kabumut house number 1 kami clear kan sayo south league center arteli solo kawai ni buat kawai ke cakap kawai jawai buat kawai turang ka school fees lani kita ki by school lani ki by college by university lani ki fee structure lada pin page ya ki private school lani ya kini ki government aided ka fees kalong ka bahe kata but kadon ka gap ka jinga pair ka ba jur ba ka ki government aided school lani ki government aided colleges but kini ki government but ki private but kum jur kadon ka jinga pair ka ba ye jingai ba but kini ki fully government institution but kani ka jing kyu ba jong fees ha ki jaka puli bo per kalong ke bal ta ha ya ki samla puli ba ya ki klik pa nama beli kani kata adu kata ya ilong ni mong sel babun ka drop out kan tu opi ka ni ga jingkiu than ga jingpuli ka dor ka di gawi na ga jingkiu jo ka drop out ka jingduk du di ga gawi ba wanra ya pen asatin ya ki kun samla ki jongi ha ka ni puli ki bon ki timi pam ta ki sim ki lon ko per di ya kan nak lihat minister ulah ni bagi masa syariah yang akan intervene ya ka jing syakta jong kumba arspa ngutam isamla puli napo jalam lihat nanti ko mo POE ke jing jia po Manipur ka kumba kalong menta kat nang mi ismi kam MOE baka don kata ka improvement ki ngilayo jing tip na ki samla puli bat na ki pa menta ki shule offline or online classes but ki don ro ki boleh pulih ki la shu set ki kum hajir kimla kan mi na kampus ki joki ki haban shule betang na jaka pulih ki school ki joki but ka stop ya ka pulih ki don ro ki bahadu beta ki menut ya banlet Manipur banlet pulih banlet tengi ki pulih ki joki ngilah keren ya kan ni buat nak kalian buat education master ulah pentip ini nakal bahkan ni ke involve sibun ki factors nama boleh dengan ai nuk saya pi kelong ba lada kila pendep ya ka second semester la se hapo Manipur University bakilek Sakawai University nak kalian ke Manipur University la se ki haban ai ki kenja NOC ya gitu ki grip bakil ada pas apa boleh lada uladat third semester ulek aku university lada ka katu ke university la se nama kem ai ka clearance kan uji kan dikani ru ka involve ka home department but ikiu department